Bore da iawn I chi gyd a chroeso i'r oedfa foreol, yn oedfa gymyn ac yn oedfa arbennig hefyd pan fyddwn yn derbyn Elizabeth mewn I aelodaeth yr Eglwys. It's lovely to see Elizabeth and part of her family here today supporting her as she becomes a member with us during the communion service this morning. But a very good morning to you all and to those joining us as usual on Facebook and YouTube. Hyfryd I weld chi gyd a gobeithio gewn ni fendith o addoli gyda'n gilydd. Ac fe un o ni, ddim croeso arbennig, ond diolch arbennig hefyd I Gwen Llian am ddod i'r adwy I chwarae'r organ I ni bore yma. Ni'n ddiolchgar iawn. Diolch Gwen Llian. Felly fe un o ni I ganu gyda'n gilydd 37. Cenwch i'r arglwydd I o'r ein hymwared ni yw, aid yn beraidd hyd y nef aberth moliant iddo ef, bendigedig fo'r arglwydd ein diw. 37. Dwi'n troi at ail lythyr Paul at Timotheus ar gyfer ein darlleniad ni y bore yma. Yr ail benod, I'm in Paul's second letter to Timothy. And if you wish to follow the reading in the English Bibles, I'm on page 1217. 1217 in the English Bibles in your pews. Ac os ych chi am dilyn yn y Gymraeg, 234, 234 in Welsh, but 1217. The first 13 verses of the second chapter of the second letter of Paul to Timothy. Mae sôn am gymariaethau milwriaethus
yn y darlleniad fel sydd yn aml yn y Beibl, ac wrth gwrs pan ni'n meddwl beth sy'n mynd mlaen yn y dwyrain canol. Ond hefyd dwi'n credu bod y darlleniad yn addas a mae'n bod ni'n derbyn Elizabeth bore yma hefyd, sôn am fywyd milwr da i Iesu Grist. Felly, ymnertha di fy mab yn y gras sydd yng Nghrist Iesu. Cymer y geiriau a glywais gen I fi yng nghwmni tystion lawer, a throsglwydda hwy I ofal pobl ffyddlon a fydd yn abl I hyfforddi eraill hefyd. Cymer dy gyfran o ddioddefaint fel milwr da I Grist Iesu. Nid yw milwr sydd ar ymgyrch yn ymdrafferthu a gofalon bywyd bob dydd, gan fod ei holl fryd ar ennill cymeradwyaeth ei gadfridog. Ac os yw rhywun yn cystadlu mewn mabol gampau, ni all ennill y dorch heb gystadlu yn ôl y reolau. Y ffermwr sy'n llafurio sydd ar hawl gyntaf ar y cnwd. Ystyria beth yr wy fi yn ei ddweud, oherwydd fe rydd yr arglwydd I ti ddealltwriaeth ym mhob peth. Cofia Iesu Grist, a'i gyfodi oddi wrth y meirw, a'i enni o linach Dafydd yn ôl yr efengil yr wy fi yn ei ffregethu. Yng ngwasanaeth yr efengil hon yr wyf yn dioddef hyd at garchar, fel rhyw droseddwr, ond nid oes carchar I ddal gair Duw. Felly, yr wyf yn gwoddef y cyfan mwyn ei etholedigion, iddynt hwythau hefyd gael yr iachawdwriaeth sydd yng Nghrist Iesu, ynghyd ag ogoniant tragwyddol. Dyma air yw gredu. Os buom farw gydag ef, byddwn fyw hefyd gydag ef. Os dyfal barhawn cawn deyrnasu hefyd gydag ef. Os gwadwn ef, bydd ef hefyd yn ein gwadu ninne. Os ydym yn anffyddlon, y mae ef yn aros yn ffyddlon, oherwydd ni all ef ei wadu ei hun. Ychwaneged yw I fendith at y darllen a'r gwrando a'r deall hefyd o'i air. Ac fe unwn ni I ganu emyn geiriau cyfarwydd Eifion Wyn, un fendith dyro I'm ni cheisiaf ddim ond hynny, cael gras i'th garu di tra bwy, cael mwy o ras i'th garu, 164.
chyfle nawr i ni droi at Dduw mewn gweddi. Let us turn now to God in prayer. Cydweddiw. Arglwydd ein Duw a thad ein harglwydd Iesu. I ni'n dod oth flaen di unwaith eto mewn gweddi fel hyn y bore yma. Ti yr hwn sydd wedi creu y nefoedd ar ddeiar. Ti sy'n llywodraethu dros holl bobloedd deiar. Holl genhedloedd y byd yn ein hamrywiaeth ni gyd. Ac wrth i ni ddod i thaddoli di y bore yma, i ni'n diolch i ti am dy ffyddlondeb i ni ar hyd y cenedlaethau. Lord, we thank you for the gift of your church here on earth. We thank you that through Jesus Christ you've called us all to be brothers and sisters in Christ. And today we give you special thanks as we welcome a new member into the fellowship of this particular congregation. And we praise you for the work of your Spirit in the lives of people, drawing people to faith and binding us together in fellowship. Ac wrth ddiolch am dderbyn aelod newydd, fe gofiwn ni yn dyner iawn am ein hailodaeth ni i gyd. Am gynulleidfa dy bobl sy'n cyfarfod yn y lle arbennig hwn. Ti sy'n gwybod am yr ofidiau a phwysau sy'n llethu bob yr un ohonom. Bydd yn agos yn arbennig at y rai sy'n dioddau y bore yma. Rai yn galaru, rai yn petruso falle am y dyfodol, beth mae'r dyfodol yn mynd i ddod. Rai yn dal i frwydro yn wyneb afiechyd. Rai wedi bod ac yn yr ysbyty ar hyn o bryd. Bydd yn ddiw hawdd dy gael mewn cyfyngder y bore yma, i bawb sy'n galw arnat, i bawb sydd yn byw mewn angen y bore yma. Merciful God, we pray especially for the troubled places of the world today. And we bring before you now in prayer and supplication the suffering going on with the ongoing war in Iran and the widening conflict in the Middle East. And in these dark days, as it were, when nations threaten one another, and many innocent people are caught up, as I say, the innocent every time, people living in fear. We ask now for your mercy for those who live in the midst of violence. Comfort those who mourn the loss of loved ones. And we ask you to protect civilians and guide the leaders of nations toward wisdom and restraint and peace. Arglwydd yr holl genhedloedd, yr wyt ti yn arglwydd ar bawb. A ti yn unig sy'n gallu gweithio ryfeddodau a gwirthiau. Gwirthiau yng nghalonau pobl. Nertha y rhai hynny nawr sydd yn gweithio dros heddwch a chymod. Diolch amdanyn nhw. A bydded i'th dangnefedd di, a tangnefedd hwnnw sydd uwchlaw pob deall dynol. Fel yn gweud i weithio, i symud y mywyder bobl yma sy'n llywodraethu trosom ni. Fel na byddo mwyach, meddai'r emyn, na dial, na phoen, na chariad at ryfel, ond ryfel yr oen. Lord God, as we continue in our worship this morning, open our hearts to hear your word. Strengthen our faith, deepen our love for one another, and send us out after this service to live as witnesses to Christ's love in the world, in a world which is in so much need of peace and reconciliation this morning. I ni'n cyflwyno y gweddiau cyhoeddus sy'n ynghyd â deisyfiadau cudd ein cylonau, yn enw ac yn heiddiant Crist dy fab, ein craig a'n prynwr. Amen.
ein tad, ar hwn o'i tana nefoedd, san y tair ierda enw, deled a dair nas, gwnel da wallus, megis ananef, felly ar a ddaiar hefyd, doroi ni heddiw, ein marabain oddio, Amadaini ein daledion, fel maddaiwnin ein daledwyr, ac nac arwaini I brofedigaeth, aeth i'r gwared mi rhag drwg. Canis oedd o ti, I wad o air nas ar nerth, ar bogoniant, anois oes oer. Wel, croeso cynnes I chi gyd i'n hoedfa gymyn ar Sul y Mame ac yn gynnwys y sawl sy'n ymuno yn un rhithiol. A warm welcome to you all to our communion service on Mothering Sunday, including those joining us remotely. A diolchwn i'n gweinidog fel arfer am ei arweiniad ac edrychwn mlaen I wrando ar ei neges I ni. A diolch hefyd yn arbennig I Gwen Llian am ei chyfraniad pwysig wrth yr organ. A mae'n hyfryd hefyd gall y croesawu aelod newydd ato ni, sef Mrs Elizabeth Rolfe Johnson. Mae wedi bod yn weithgar gyda ni yn barod a ni'n falch bod penderfynu bod y dod yn aelod. Bydd cylch trafod Beibledd am hanner awr 4 ac oedfa hwyrol am 6. Dy Sul nesaf, bydd 2 o'n Llundain arwain yn gwasanaethau, sef y barnwr Tiwdor Owen yn oedfa'r bore a Mr Lloyd yn yr oedfa hwyrol. So next Sunday, our services will be led by 2 members, the morning service by Judge Tudor Owen and the evening service by Mr Lloyd, and we're very grateful for them to be willing to do so. Dydd Mercher bydd oedfa canol ddydd gyda the a chyfle am sgwrs I ddilyn. And to follow the midweek service this Wednesday, March the 18th, our Glyn Lang Memorial Organ Recital will take place with James Goff from Castellnedd, assistant organist at Southwark Cathedral, performing. Dyddiadau i'w nodi. Bydd Steddfod Gylch yr Urdd I gystadleuwyr tu fas I Gymru bore Dydd Sadwrn nesa, Mawrth yr 18 yn y bore am 10:00. Dyddiad arall ar ddyddiau cablyd, sef Ebrill yr ail, mae gwahoddiad I ni fel eglwys I ymuno yn cyfeillion yn eglwys Fydyddwyr Bloomsbury ac eglwys Crown Court, eglwys yr Alban, am oedfa gymyn a swper syml yng Nghapel Bloomsbury am 7:00. So as a church, we're all invited to join our local friends for a joint communion service and simple supper on Maundy Thursday.
April the 2nd at 7 o'clock in Bloomsbury Baptist Church. Ar fore dydd Gwener Groglith, bydd yn gweinidog yn arwen oedfa undebol yng Nghapel Jywyn am 11. Cofiwch ddod lawr i cael te a chyfle i gymdeithasu ar ôl yr oedfa. Ac yn awr fe ddawn o amgylch i dderbyn eich rhoddion. Diolch yn fawr. Ein roddio na ddagwn i ti arglwyddiwr, a diolch am dderbyn yn gysonodd stor, yn llawen a gnawn ein haddyn edangyd, i ddwyn ein tystiolaeth i ti yn y byd. Amen. Oedd Ann yn sôn am datganiad organ. James Goff from Neath originally, we have excellent organists for all the recitals, but he is particularly good. So if you are available on Wednesday to come along and support boy from Neath, but now in Southwark Cathedral, felly dewch yn gryno i gefnogi di Mercher os ych chi ar gael. Felly, fe ganwn ni, gyda'n gilydd, 490, 490, draw ymhell, mae gwirddlas fryn tu fas i fir y dref, lle'r hoeliwyd Iesu anwyl gynt o'i fodd un dwyn i'r nef. Cyfeithiad elfed o there is a green hill far away, without a city wall. Hyfryd, 490.
Felly, ymnertha di fy mab yn y gras sydd yng Nghrist Iesu. You then, my child, be strengthened in the grace that is in Christ Jesus. Nawr oedd Paul wedi sgrifennu y geiriau yma yn ei henaint a'i cyfeirio wrth gwrs at ei gynorthwydd ifanc Timotheus. Paul was nearing the end of his life when he wrote these words to his young helper and companion Timothy. He was in prison while he wrote them, probably in those days with chains around his wrists, I would imagine. But the gospel was still burning in his heart. Remember in the reading he said, does dim carchar I ddal gair Duw. You can't imprison the word of God. And from that prison cell he wrote this charge, as it were. Be strong in the grace that is in Christ Jesus. Dyw e ddim yn dweud, cofiwch, dyw e ddim yn dweud I fod yn gryf yn dy hunan, na? Yn dy gymeriad, yn dy ddoethineb di dy hun, yn dy ddyfal barhad, ond bydd yn gryf yn y gras sydd yng Nghrist Iesu. The strength of the Christian life, it doesn't grow from any human ability. It flows from the fountain of divine grace, as it were, from the grace that's in Christ himself. And this morning, I feel these words are especially fitting because we're gathering together not only as a congregation, but also to receive a new member into the fellowship of the church. And yes, yet the command spoken to Timothy belongs to each and every one of us, every believer. Whether you became a church member last year, or 30 years ago, or looking at some of you, perhaps even 60 or 70 years ago. I would ask. Think when you became a church member. The call of God remains the same, doesn't it? It remains the same to each and every one of us. Be strengthened in the grace which is in Christ Jesus. Ymnertha di yn y gras sydd yng Nghrist Iesu. A'r pwynt cyntaf hoffwn ni rannu gyda chi heddiw yw ffynhonnell y gras. Ffynhonnell y gras. The source or the fountain of our strength. It's there in black and white. Grace in Christ. That's my first point for you. Paul doesn't merely say, be strong, because in a way, that would be asking far too much. Because we're not strong all the time. And I'm sure we're very aware of our own weaknesses. But rather he says, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Dyna darddiad, chimod, bywyd Cristnogol. It's the undeserved favor. I always say that to explain grace. Perhaps people, they say grace. I can always remember asking somebody, do you know what grace is? Oh, yes, it's what you say before you have food. Well, that's a different kind of grace. The unfavored love of God toward undeserving people. Everything we have from God comes through grace. We are taught we are saved through grace. We are kept through grace. And in this case, we are strengthened through grace. A nid rhyw nerth ysbrydol cyfrin, chymod yn hofran rywle uwch ein penne ni yn yr awyr, ond mae wedi ganoli a'i bersonoli mewn person, yn Iesu Grist y hun ymherson Iesu Grist. It flows through the living Saviour, the Lord Jesus Christ, just as water flows through a pipe into your house. The grace of God flows through Jesus Christ into the lives and hearts of his people. No one joins the church because they've mastered the Christian life. No one comes because they're strong. We come because we need Christ. That's the thing. We come because we need grace. We need to be strengthened.
Dyw fod yn aelod o Eglwys Iesu Grist, dyw e ddim fel gwisgo rhyw fathodyn sy'n dweud dy fod i wedi llwyddo yn eithriadol, y mywyd crefyddol neu ysbrydol. Na, church membership, it's the humble confession that we are saved by grace and must live by grace every single day. There, do we say often, there, but for the grace of God. Go I. A bydde di'r gwirionedd mae i dreiddio'n ddwfn i'n calonau ni, a'n meddyliau ni gyd. Your true spiritual strength can never come from yourself. The moment you begin to rely on your own wisdom and your own discipline in life or experience, you've stepped away, haven't you, from the very source of grace, from Christ. But if you cling to Christ, simply to thy cross I cling. You come to him daily in prayer. You feed on his word. We'll be saying as part of the church covenant, I ddarllen yr ysgrythurau, to read the scriptures. Grace will flow, hopefully, naturally, into your life, this renewing power. Nid hunan ymdrech sy'n cynnal bywyd y Cristion, ond dibyniaeth barhaol a ras Duw yng Nghrist Iesu. Felly, wedi ystyried ffynhonnell y nerth, beth am yr alwad yma i fod yn gryf? Having considered the source of our strength, what about this call to be strong? Because, of course, the verse doesn't stop with grace. It asks something else of us. Be strong, bydd yn gryf, yn amnerthu. Grace doesn't produce laziness, or at least it shouldn't. It should produce strength. The Christian life, it's not a passive kind of drifting, traveling aimlessly from place to place and from different situation to different situation in life. It's a life which calls for resolve, for perseverance, to endure hardships. As I mentioned last week yn y bregaeth wythnos diwetha am gyfyngderau. Through many hardships, we come to pursue holiness, to serve the church and to bear witness to Christ in the world. A mae'r cyfan hyn, mae'n gofyn am nerth, ond yw e? Mae rhaid cael nerth i wneud y pethau yna. Our world isn't too friendly to faithful Christianity, because the pressures, I'd say, of society and culture and the distractions of modern day life, perhaps it's been the same since time immemorial. And the quiet persistence as well of that old word sin within each and every one of us, within our own hearts. All of these, really, they work against faith, don't they? They don't work to strengthen your faith. They're working against it. When Paul told Timothy to be strong, he was preparing him for a ministry in a very difficult world. Faithfulness to Christ and Christianity in general is not always applauded and appreciated. Sometimes he told Timothy it would be costly. You need strength to carry on. Ac mae'r un peth yn wir heddiw, yn dyw e? Same true today and in every age, I'd say. To belong to Christ is to swim against the current of the age. It means holding to the truth when the truth might well be unfashionable. It means loving people who may not love you, loving people who you think misunderstand you. It means standing firm when really compromise would be much easier. And do we sometimes, we'll say, well, ac mae fod yn aelod o Eglwys yn dyfnhau yr alwad hon. Do you know, you may feel this morning that your faith is weak and fragile. You may well feel unworthy or unsure of your ability to persevere, as Paul says.
then listen to the word of God. Again, be strong, not in yourself. He doesn't ask you to be strong in yourself. Be strong, but in the grace that is in Christ Jesus. Ymnertha di yn y gras sydd yng Nghrist Iesu. Do you know, a weak believer clinging to a strong Saviour is stronger than the most confident person relying on themselves, on their own strength. Pwyso ar Iesu, medde Eben Fardd, chi'n cofio, yn ei emyn gyfarwydd. Dyma gryfder sydd yn dal y pwysau i gyd. Ac yna, y lleoliad, ble mae gras yn cael ei wireddu a'i fyw. A bydden ni'n gweud, hynny yw o fewn cymdeithas yr Eglwys. The place, where is this grace lived out? Within the fellowship of the church. That's the place. That's my third and final point for you this morning. Now, notice something very important about this command from Paul to Timothy. Paul spoke it to Timothy in the context of a shared ministry, a community. The Christian life is never meant to be lived alone. Nid rhyw daith a phererindod unigol mor bywyd Cristnogol. Bod rhaid I chi wneud penderfyniadau personol hefyd, ond grace binds believers together in a family. Blessed be the ties that bind. The church isn't simply a congregation gathered for a weekly event. It's the living body of Christ on earth. Yr Eglwys. And when a new member joins a church, you know, something very beautiful and wonderful happens. Because the church grows not only in number, but in mutual care. One more voice is added to the prayers. One more heart joins the worship. One more life participates in the mission of the church. Ond mae aelodaeth Eglwys, mae'n golygu rhywbeth yn ddyfnach o lawer hefyd. Mae'n golygu ein bod yn cynnal a nerthu ein gilydd ar y daith. It means strengthening each other, mutual help and support. As I say, some days your faith may feel strong, great, and you'll be able to encourage others. Other days, no doubt, you may feel weak, and the church will carry you, hopefully. Dyma sut mae gras yn amlygu I hun o fewn yr Eglwys, o fewn y gymdeithas. And in a few moments, we'll be partaking of the bread and wine. And in the communion, of course, we remember the ultimate sacrifice of Christ, the ultimate demonstration of grace, love shown to undeserving people. Ei gorff ei waed yn cael ei dywall trosom ni pechaduried gwael y llawr, llwch y llawr. Our strength comes from the cross, because when we come to this table, every time we come to the communion table, we don't come as strong people, congratulating ourselves in our own strength, patting each other on the back, as it were. We come as needy people, trusting and leaning on a powerful Saviour. Felly, gwrandewch ar y pêl ar y fengil unwaith eto. Ymnertha di fy mab yn y gras sydd yng Nghrist Iesu. A hynny gogoniant i'w enw. Amen. Ac fe ganwn ni, gyda'n gilydd, 523, 523. A fyddai'n gofyn I Elizabeth I ddod lawr i'r blaen yn ystod y canu'r emyn yma, a byddwn ni'n dosbarthu yr elfennau. Felly 523 o gariad anfeidrol ei faint fod llwch na fe, wedi sôn amdano, a dim ymgynghori gyda Gwenllian o ddewis yr ymynau llwch y llawr.
Fod llwch mor anheilwng yn cael y fath ffraint, cael heddwch cydwybod a'i chlirio trwy'r gwaed, a chorff a farwolaeth, sef pechod dan draed. 523. Sut y gallaf dalu i'r arglwydd yn ei holl teuluoni tuag ataf? Yr charaf gwpan iachawdwriaeth a galw ar enw'r arglwydd. Talaf fari nedau i'r arglwydd ym presenoldeb ei holl bobl. According to the scriptures, our God is a God who saves. Through God's love and grace, we have been chosen in Christ before the foundation of the world to be to the glory of his name. And through the Spirit of God, we have been born anew to be the children of God, as citizens of God's kingdom. And the continuation of the church is dependent on the Spirit's work of calling people, granting them faith to believe the promises of the gospel of God in Jesus Christ. And by Elizabeth, now wedi mynegi o'i gwirfodd ei gymuniad i ymaelodi yn yr Eglwys arbennig hon. A mae dod o gan arweiniad yr ysbryd i gyffesu a chadarnhau ei ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist i gyfamodi yn yr Eglwys hon ac i dderbyn braint a chyfrifoldeb cyflaw aelodaeth o Eglwys Iesu Grist. I read a few verses from the book, from the letter to the Romans, a living sacrifice. I appeal to you, therefore, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do
do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. For by the grace given to me, I say to everyone among you, not to think of himself or herself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. For as in one body we have many members, and the members do not all have the same function, so we, though many, are one body in Christ, and individually members one of another. Now, mae'n gofyn i Elizabeth i codi, a dwi'n mynd i gofyn at yr efo gwestiynau iddi. Elizabeth, a wyt yn cyffesu bod Iesu Grist yn wyredwr ac yn arglwydd dy fywyd? A wyt yn addo i ddifhau i ewyllus Duw a byw yn ôl i air tra fyddi byw? A wyt yn cyfamodi â ni yn yr eglwys hon i gyflawni dy ddyled swyddau fel aelod ac yn addo rwy'n tystiolaeth mewn gair a gweithred i Iesu Grist. Fi gofyn nawr i'r aelodau i sefyll the congregation stand while I give the right hand of fellowship to Elizabeth. Byddai'r arglwydd Iesu Grist y bendithio at gadw, byddai'r arglwydd yn ewyrchu ei wyneb arnat, a boen yn drigaro wrthyt. Byddai'r arglwydd edrych arnat a roi ti heddwch. Croeso cynnes iawn fel aelod, a ni wedi dweud mai di fod yn aelod ers nifer o eisiau blynydde ac bellach, ond mae'n hyfryd i groesawu. Chi sydd yn gwybod, mae bod Elizabeth wedi bod yn byw yn Llundain am blynydde lawer. Mae gwreiddiau ni yn ôl yn ardal Llangeitho a Tregaron yr ardaloedd yna. A mae'n hyfryd i groesawu ti'n swyddog. Iawn. And as we all renew our membership, as it were, our vows, we say the church covenant together, which is in the back of your hymn books, on the last page of your hymn books, y cyfamod eglwysig. Gnawn yma gyfamod a'n gilydd, trwy gymorth Duw, i rodio yn ei ffyrdd, i arddel Iesu Grist yn arglwydd ac yn weredw, i geisio arweiniad yr ysbryd glân, i ddarllen yr ysgrythurau, i fod yn ffyddlon o fewn ein gallu i'r addoliad cyhoeddus, i gario beichiau ein gilydd, i wneud ein gorau i rannu'r efengyl, ac i adlewyrchu cariad Crist yn y byd. And we remember, obviously some at the communion table, and we remember particularly this week Wyn Lang, who's been in hospital for over a week. He was hoping to come home tomorrow. I don't think he would have come home over the weekend, but we think of Wyn and Laura, and of others I know who have their ongoing treatments, and we're thinking of many people in our prayers and at the communion table. Meddwl amdanoch I gyd. And then on a happier note, there was a joyous occasion here yesterday with the wedding of Sioned and Alec. If you saw what the hall looked like at about midnight last night, and you realise what's there now and all cleared, you would think that a miracle has happened. But it was a joyous occasion yesterday. Felly, dyna beth yw bywyd, ynddo fe? A llon a'r lledd, the happy and the sad. And we thank God for the happiness and the sadness as long as we walk in his company. Felly, I read from Paul's first letter to the Corinthians, where he notates the Last Supper. Canis me fi a dderbyniais gan yr arglwydd yr hyn hefyd a draddodais I chwi.
bod i'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef gymryd bara. Ac wedi iddo ddiolch ef ei torodd ac yddywedodd, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff yr hwn a dorri'r trosoch. Gwnewch hyn coffa amdanaf. Yn yr un modd ef a gymerodd y cwpan wedi swperi, gan ddywedyd, y cwpan hwn yw'r testament newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn, cynifer gwaith bynnag y ryfach coffa amdanaf. Canis cynifer gwaith bynnag a bwytaoch y bara hwn ac y ryfach y cwpan hwn, y dangoswch farwolaeth yr arglwydd, ond I ddelo. Gawn ni weddio, let us pray. Arglwydd Iesu, ni'n cael ein hatgoffa unwaith eto am da aberth ath gariad troso. A thrwy'r bara a'r gwyn a rannwn gyda'n gilydd yn awr. May all our words and hymns and prayers this morning be a reminder to us of all that you have done for us on Calvary. Derbyn ni yn awr pob yr un ohonom ni. Derbyn ni, defnyddia ni, maddau ni. A mae'n dod yn rinwedd ac yn heiddiant gwaed y groes ath aberth trosom. Amen. Ac wrth I ni gofio nos y bu Iesu gyda'i ddisgyblion yn yr oriwch ystafell. Fe gofiwn iddo gymryd y bara a'i dorri, a'i fendithio, a'i roi i'w ddisgyblion, gan ddywedyd, hwn yw fy nghorff, yr hwn a dorri'r trosoch, cymerwch a renwch yn eich plith, a chynifer gwaith bynnag ac y gnewch hyn. Gnewch coffa amdanaf. Bwytawn bawb o. Cofiwn hefyd iddo gymryd y cwpan wedi swperi a estyn i'w ddisgyblion gan ddywedyd. A cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed I. Cymerwch a rhenwch yn eich plith a chynifer gwaith bynnag ac y gnewch hyn. Gnewch coffa amdanaf. A fwn bawb o. Gweddiw, let us pray. Arglwydd Iesu, arwain ni ymlaen i'r byd yn awr, I weithio droso ti adnewydda fflam y ffydd yng nghalonau pob yr un ohonom. May we go from this place this morning to share your love with everyone we meet, living our lives as you would have us live. I wneud daioni, I garu ac I geisio cyfiawnder yn y byd, ac I gerdded gyda thi bob cam o'r daith. Amen. And we sing together seated to conclude our communion service. 483. 483. Glywaf, dyna'r lais yn galw arna I ddod a golchi maia I gyd yn afon Calfari. Arglwydd, dyma fi ar Addoliad I, golch fi'n burlan yn y gwaed a gaid ar Galfari.
ni roi yn gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. Ac yn awr bydde ni ras ein harglwydd ni Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân i aros gyda ni ac i weithio ynom ni a thrwom ni o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.
Ys dim eisiau chi fod yn nyrfys o gwbl. Na, diolch. Na, diolch.